الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يا مرحبا بضيوفنا، أهلا 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 بكم أهلا بكم يا أولياء، علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي وكلاكما لسعادتي. أهلا 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 بكم أهلا بكم يا والدي، ربيتني وبحسن عطفك سنتني. شكرا إليك معلمي، أنت الذي ثقفتني. مع إخوتي في الله دعوك في حنين مركزنا ونودي عمن سرور فلله عليم وقال السحاب ولا تقل غدا مركزنا ونودي فإنا من أمرتنا مركزنا ونودي ومرنا عجيبتنا مركزنا ونودي إذا تلبك مركزنا ونودي مركزنا ونودي الله السباب ولما العلم وقال السحاب ولا تقل غدا فإنا والعمر الثامن ومن يعيد المجان إلا ذات الفتيان مركزنا ونودي ولا السباب ولما العلم وقال السحاب فشبك الأيادي مركزنا ونودي وأعلم الناس مركزنا ونودي فإن صوت العادي مركزنا ونودي ورفعة الحماس مركزنا ونودي مركزنا ونودي وما الشباب هلموا هلموا وقالوا السحاب فشبك الأيادي وأعلم الناس فإن صوت العادي سمعت الناس مركزنا الشباب هلموا هلموا وقالوا السحاب لا 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 ناجحون ناجحون إننا ناجحون نسمع المحاب نقتدي بيني مدبا منبان هردنا عينا نقتدي بيني mantan hilangnya hurke najida dan sugene najihun najihun innana najihun 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 innana najihun isma'u ya hadirun nahnu najihun hiya diyan ma'ilina nuru maudai Riyadian nabilaina nuru maudai narkibaina ifai narkibana dahilai najihun innana najihun innana najihun isma'u ya hadirun nahnu najihun walidki lail nakaya nasinaina walidki lail nakaya nasinaina nalal banu disaina naftawalu hurina najihun innana najihun innana najihun isma'u ya hadirun nahnu najihun معلمتي نادي غيسا مدينة معلمتي نادي غيسا مدينة نعطي بين ديجن وحل بين طريق
حاضر نحن ناجحون ناجحون إننا لناجحون. Mbele yenu ni wanafunzi wa chekechea, tunashahiri lenye mada umuhimu wa shule. Kanuni. Nakumbuka siku ile nilipoletwa shuleni, nililia kwa uchungu, sikuchua mbeleni. Akili zilichua, shuleni ni kipoko, kuchapa makalio mikono, kumbe tofauti shuleni naipati. Asante wazazi kwa kunilea, asante walimu kwa kufunza masomo. Nitasoma kwa bidii daktari na elimu wa maisha ya kisasa. Sisi wanafunzi wa Manar tunatarajia kuhitimu kwa furaha na mafunzo mengi. Nitasoma kwa bidii niwe daktari, rubani na mwalimu. Asanteni. Ni wanagenzi wa gredi ya 3, tunashairi lenye mada nataka kuenda shuleni, enda nasi. Nataka kalamu niende shuleni, kitabu muhimu na sara nipeni. Mwambie mwalimu sikae nyumbani, nipeni na hamu ya kwenda shuleni. Mimi naamke mtoto sitamani, nyumbani nitoke vitu mfukoni, mfuko nishike nitoke nyumbani, njia nishike niende shuleni. Nikute mwalimu mle darasani, toe kalamu yangu mfukoni. Mimi mwalimu mwongoza wazeni, mengi ya muhimu nipate shuleni. Ujinga utoke ule wa nyumbani, nyima niandike changu kitabu. Elimu nishike mle darasani, darasa nitoke na cheti shuleni. Aidha hakimu hiyo maishani, nipate hatamu ndani mbugeni. Mwema mwanadamu niwe maishani, nikiwa mwalimu nifunze shuleni. Asanteni. You are grade 3 learners ready to present a poem entitled Education. Welcome. Education. Teacher, 1 plus 1 is 2. Is education. Doctor, take 1 in the morning and 1 in the evening. Is education. Name is Mohammed Adam. Welcome to Manar Integrated Academy. I am grade 3 learner at Manar Integrated Academy. In our school, we are a community of brothers and sisters that work together as a team to achieve academic excellence. We have a team of educated teachers that work around the clock and also play a crucial role in shaping and enriching the lives of our people to ensure they give in their best and impart the required skills. Manar Integrated Academy, we strive for success. Esteemed parents, teachers, staff, manager, and most importantly, our dear pupils, Assalamu alaikum. I stand before you today with a heart filled with gratitude and excitement as we gather to celebrate this special occasion, Parents' Day.
This event is a testament to the vital partnership between home and school, a partnership that nurtures and shapes the future of our children. First and foremost, I want to express my heartfelt appreciation to all of you. Dear parents, your unwavering support, dedication, and love for your children are the pillars upon which their success and growth stand. You are the first and most important educators in their lives, providing them with their foundation values, love and guidance that will help them navigate the world. Our incredible team of teachers and staff here at Mannar Integrated play a crucial role in shaping and enriching the lives of our people. Their commitment to education goes beyond the call of duty. They ignite the flame of curiosity and knowledge, encouraging our children to dream big, to think critically, and to believe in themselves. Our pupils, you are the stars of these shows. Your hard work, passion for learning, and the determination to excel are truly inspiring. You are the reason we gather today to acknowledge your achievement, celebrate your growth, and reaffirm our belief in your potential. As we witness the progress and achievement of our children, let us also reflect on the journey ahead. Together, let's continue to support and encourage them in their endeavors. Let's foster an environment of open communication and understanding where our children can freely express their dreams and concerns. In conclusion, I want to emphasize the importance of teamwork, the partnership between parents, teachers, and pupils. Together, we can create a nurturing environment where our children thrive academically, socially, and emotionally.